Amagama ngiphosa esizweni ngithi Mahlabezulu isikhathi sesifikile ukuthi isizwe sakithi siphakame sibe isizwe sibili imqoka ngendlela yonke. Sithintile ukuthize esikuphehla esigodlweni ngale imbali enkulu kakhulu. Kodwa inhliziyo yendaba iqala ngani Mahlabezulu? Asihlanganeni, asiyekeleni ukuthi kube lamaqembu atshiyeneyo angafuni ukusebenza bonke nje. Sihlangane sisebenze sibe imbumba, kumbe isizwe sakithi siphakame kakhulu. Nabe ngicela ukuthi lisondele esigodlweni. Isigodlo sethu sesisebenza nje ukuba unkaluthe ngezinga eliphezulu. Sesiphakathi kwendima khathesi. Into engasikhuba esigodlweni ukuthi alisondeli Mahlabezulu. Asamukele bonke abalaleli nababukeli beMathele Broadcasting Corporation. Igama uThulani Wakankala. Namhlanje silethele uhlelo oluhle kakhulu lapho esixoxisana nenduna yesizwe ubaba uMdlala. Baba Mdlala. Siyalibingelela njalo siyalamukela kuMathele Broadcasting Corporation. Siyabonga kakhulu, siyabonga ithuba leli lathi siyabingelela uMahlabezulu ngale osibukelayo. Siyabonga kakhulu. Bengithanda ukuthi sixoxe kodwa ke asina specific topic. Sizodobhalana. Ukwenzela ukuthi sikwazi ukucover inkulumo ezimqoka eziningi. Sibonile njengamalanga adluleyo lilana kuthiwa isiphi lesikole Dunstan College. Awusamangala ukuthi kade kwenzakalani. Mntu omdala sifike eDunstan College indaba yakhona itholakele ikhona phayana. Amabutho ethu khonapho ibutho lezinkanyezi elilapha eNgilandi yilo kade lilonda indaba leyi eDunstan College. Kade sikhangela nje ukuthi uMntangenkosi ungubuyentsha, abanye bathi ingubentsha, wahamba ngaphi lapha eEngland. Sasikwazi ukuthi abantwana baNkosi bathathwa ngale ngithi 1895 ungubuyentsha uMphezeni kholophana bathathwa baya khonale eKapa Eastern Cape beyi4. Njengoba ngitshela nje abantu ukuthi nxa befuna ukulandela imbali leyi abangene kuGoogle bathi the 4 boys of His Royal Majesty Lobengula, kuyaveza imbali yabo yonke khonaphana beseKapa. BeseKapa khonaphayana bangeniswa esikolweni esasikhona khonaphana Lonsdale School. Khonaphana isikolo sekuthiwa ngesikhiwa faith based. Ephuma ku-Anglican Church. Kodwa isikolo sakhona abelungu babesifake khona phayana besithi isikolo esizafundisa amakhosi. Bekhangela amakhosi kusadaphi yonke nje. Noma ezigodlweni noma ezinduneni naphi ngaphi basifaka njalo isikolo sakhona. So labo babangenisa khonapho. Abantwana laba abantwana benkosi kakhulu ngubenja wahlala 12 years lapha. Efunda nje indaba yakhe yonke. Eseqedile lapha nanku ke abelungu sebesithi hayi indoda le emele sithathe lapha siphose eEngland. Yiyo indaba yakhona babeyilonda amabutho khona phayana. Indaba ebanzi bekhuluma lo mntwana enkosi ngendlela layo ebanzi ukuthi uhlunanzelele babangalo ukuthi hayi kwakungadlalwa
ngoba ukuthi bamthathe eKapa bamlethe lapha eNgland kwakukhuluma uRhodes, kwakukhuluma uJamestown, kwakukhuluma iBritish South African Company, kwakukhuluma ukuthiwa ngesilungu Her Majesty's Government of the Empire under Queen Victoria. Bonke laba bantu bekhuluma ngokhuskhuswana owethu uNgubenja uMntwana uthi abuye lapha. Yikho-ke babephethe indaba eqatha ezojileyo ukuthi hayi asibone into enhle bamletha khonapha eNgland. Sasi thina singakwazi ukuthi sebemlethe lapha via Southampton Port baqondana phi. Yikho-ke khonapho kungena amadoda lawo esebenza lawo ibutho lezinkanyezi bayilonda indaba emaphepheni yazivumbulula khonaphayana eDunstan College ukuthi wangena khonaphaya. Yikho-ke lingibona khonaphana lisibona eDunstan laphana u-head teacher wesikolo wayesibonisa nje isikolo sakhe sonke. Hayi isimanga ngala izindlu zakhona ezivele emuva khonale konke isikolo esidala kakhulu. Lapho isikolo sakhona singathi siyalingana labo Eton labo banibani. Yikho-ke asosikolo siphansi isikolo siphezulu. Lakho umuntu omdala kwakufuza ukuthi bakwenze khonokho Makhiwa ngoba angeke bathathe umntwana inkosi yithi bamphose esikoleni esiphansi la. Kwakumele labo bamphose khona phayana ezingeni leliyana efike laphana. Babe sebekhulume laye uhead teacher lesikolo ukuthi sidinga umntwana lo uNgubenja loBhengula. Hayi labo badinga amakhiwa khona phana. Sebeqedile ukusibonisa isikolo sonke sathi gwaqa sahlala phansi etafuleni enkulu balendlu okuthiwa i-archives yesikolo abagcine i-archives abo zonke khona phana esikolo ngoba isikolo lesi sidala. Bagcina yonke into amakhiwa bathanda ukugcina izinto bagcina khona phana. Sesihlezi uhead teacher umese sesithi no Chief Ndwele, we've looked at our records. Our records do not show a student by the name of Ngubenja loBhengula. We do not have that in our records. But what we do have, we have a young Christopher loBhengula in our records. That's when we stopped to head teacher. So let's make a correction. The individual, yes, his birth name was Ngubenja loBhengula, but in the Eastern Cape, at the faith-based school, he was then christened Christopher loBhengula. So that same Christopher that comes up on your records is the very same individual we are looking for, who we know definitely is one of the princes of His Majesty King loBhengula. And at that time we were all in shock because Babangana lathi sithanda ukubala kakhulu history sayithanda konke lokhu sayithanda ukuthola into enje 2026 hayi baqedwe inkulumo hayi singabe sisazi ukuthi izifundo bana ezenza lapha eDunstan College. Laphana eDunstan College wangena phakathi laphana wayesenza izifundo zonke nje leading up to esikhona kuma secondary school and usukwela to upper secondary school khona bayana to university level. Bathi sesikhangela imbali yakhe, but he was very academic, very intelligent kakhulu. And lakho yena ichoice yakhe wayekhangela ukuthi engeke angene ku-commerce kumbe ku-industry. Kodwa nakho ke continuing with iline yakhona bakhupha umuntu lapha eNgland from the British South African Company ukuthi abuye eDunstan College akhulumisane laye
ukuthi i-career yakho babe sethole udletshana ukuthi engxenye wayefisa ukungena kulo abelungu bathi umntwana inkosi ngangena kulo uzasithwalisa nzima ngoba uyabe sengene phakathi komthetho phela yikho ke bathi hayi indoda leyi I think uSkips kumbe ubani banyalibala bamthuma ukuthi hambe ekhulumisana naye uthi engxenye angene yena ku-veterinary khangela izefuyo konke khonokho kungaba kahle ngoba u-head teacher uthi ule aptitude yakhona into leyo uyayithanda ukhona ngendlela leyo so kwafika ke umlungu zama ukukhulumisana lo mntwana ukuthi hayi no Christopher maybe in the good sense you might be able to go into veterinary because at that time sibone imbalo encane esithi ama-teacher lani besithi he's very academic, he's up to our standards. So njengesizinga eliphezulu so wayethinta khonapho kodwa hayi neba kwesikhathi wakhetha ilo ukuthi uzaqonda kulo khonaphayana angene kulo ngendlela leyo siyazi ukuthi suka lapha e-UK eseqedile dancing wabuyela waya eSouth Africa wabuyela waya ekhaya kwaMthawazi lapha eseqeda khonapha waqeda khonapha esethole isicoco ukuthi the first lawyer from our area khonaphana kithi lokhu siyakuzwa abanye bekhuluma ngabanye abantu kodwa hayi imbali yakhona iyacaca ngoba sikhangela ukuthi isithombe lesi se-intake eDunstan College kwakungu-1908 corner of 1907 1908 so sesitshova isikhathi emuva khonaphayana engena khonaphayana yikho ke eseqedile imfundo zakhe zonke lapha still wayebuyela as umgqwetha ngale kithi khonale eKapa and lakho isinqumo esasiphume ku-British South African company ukuthi angaphenduki kithi omzilikazi basicija khonaphana ngo-1907 so sikhangela inkosi umzilikazi 1893 isiphuma khonaphayana inkosi Lobhengula yaxolisa yethu kwakuyisikhathi lesiyana indaba zitshisa kakhulu yikho ke bahle bambhana ukuthi you are now banned from returning kodwa just before coming to join Dunstan lapha bayicithi indaba leyo bathi hayi ungabuya wabuyela ekhaya komzilikazi just for 2 weeks and then wahle waphinduka back eKapa wabamba iskepe khonaphayana bamthumeza ngapha khona so kwahamba njalo yikho ke ngalelo abanye bangathi hayi Mdladla kade sithi kwakungela mvumo ukuthi aphenduke kodwa hayi kwakucitshiwe kathesi sebesithi hayi angabuyela angene abe ngumgqwetha khonaphayana kodwa esebuyile khonaphana kithi kwabanzima babankala ukuthi aqhubeka ngokugqwetha kwakhe ngoba isikhathi sakhona phele kwakuphethe abelungu okuthiwa ama-chambers to practice wakuthola kunzima ukungena khona. Alright, hayi mbone ngathi imbali enhle kakhulu etholakeleyo kodwa ke hayi asidlulele kolunye udaba nalo licishe luhambelane nalona lolo siyazi ukuthi mhla ka-20 July kune court case uma lingasihlefuna nje kancane ukuthi imayelana ngani kuyokuzenzakala i-court case laphana babankala njengoba siyakwazi ukuthi lisiko kithi ubukhosi kuyabangiswa singathinta izigodlo eziningi uyakuthola kukhona phakathi la manje lesigodlweni sakithi ukhosi kuyabawa laphana umntwana inkosi uPeter uZwide wangenisa into yakhe ngo-2018
exactly mhla khonapho mhla ka-3/4/2018 Yeah. ebangisa ubukhosi umntwana yena esithi mhlawumbe ukukhetha kumbe ukuveza umntwana ozathatha isikhundla lesiyana senkosi loBhengula akuhambanga kahle. Yikho-ke yena wayecungulula khonapho lapho ecungulula ngesilungu kuthiwa maybe it did not follow due process ukuthi how they came to that particular place of identification. Ngesilungu kuthiwa i-identification thina sithi ukuveza umntwana ukuthi kuze kufike esigabeni lesi umtunga umbulazi bahambe ngamasiko yini uletha umbuzo lo khonapho icala leli kumbe singathi asocala kumbe singathi ingxoxo ecourt ujudge ozahlala phezu kwendaba leyo kasoze akhethe inkosi hayi umsebenzi wakhe ukukhangela ukuthi i-process amasiko yini afezeka was due process done process liyana kuyalingana lokuthi esisikhathi amajaji ngale kithi lakho nxa kubanga ukhosi kubangwa induku ezinduneni bayangena egumeni lobukhosi khona phayana. All they can do is to look at the process. There is no judge in the country who can come in to a royal house and say that is your king or that is your chief. The maximum a judge can do, the absolute maximum the judge can do is to say due process was not followed. Please take this back to yourself and sit down again and discuss it again. That is the very maximum any judge in the country can do. So it's good to get that clarity ebantwini ukuthi hayi awusoze kube lokuthi kuyatshintsha lapha lapha. It's about that. Yiyo indaba yakho. Khona mhla ka-20 abantu umphakathi wonke nje umphakathi uphelele kumele wenzeni. Thina kade sifisa njoba into le ithinta umphakathi wonke ithinta isizwe sakithi kade sifisa ukuthi abantu nje bahambe ecourt lapha babe khona ngoba lapha sesikhangela into sibili ephezulu. We are looking at a historical event whereby in our country we now have come to a situation whereby 2018 uJudge Makones esesimisa ugcoba inkosi laphana isizathu wasingenisa uJudge Makones wathi hayi Chief Ndwele I have no legal framework upon which to hang what you are asking for. You are asking for a monarchy. The Constitution has no legal framework upon which to hang this thing. So, you know, Judge Makones what but what you have is legitimate, is good. All that is left is the legal framework. So, sisuka from 2018, le legal framework azange sithole kuze kufike 2026. Yikho ke thina abanye sisithi hayi Mahlabezulu noma lingaphi phakamani lifike khonapana enkantolo noma lifike lihlale nje ezitepini laphana izitepini yazibona ngaphandle kwecourt lihlale nje phansi lichume phansi kuveze ukuthi liphathekile ngento le lathi sifisa ukuthi sizibone izithombe lezi ukuthi hayi uMahlabezulu uphathekile ngento le asikhulumi ukuthi hayi kumele ukhala induku kumbe njani njani hayi cha sikhuluma ngokuthi ngokuzihlonipha ngokuzotha abantu baphakama nje but hayi namhlanje sizachithilana ngale ukuveza
khonapho elizweni kodwa la ukuveza kuSADC lokuveza khatshana nakho khonapho eNgilandi ukuthi hayi sizwe samaNdebele siphathekile ngento le. Yeah hayi no kuyezwakala siyathemba ukuthi abantu bazohamba ngobuningi babo mhla ka-20 kungaphi eTregold High Court High Court khona phayana ngoba yangeniswa eHigh Court koBulawayo kungaba kahle nje ukuthi abantu baye khona phayana bazihlalele phansi njalo labo babonise bezwe ukuthi hayi kuhamba kanjani noma sakwazi ukuthi asoze bangene bonke uzangena nje isiqetshana labantu kodwa lapho ingqe bekhona kungaba kahle ukuthi hayi ngelanga elithize lami ngangikhona koBulawayo. Hayi siyabonga ngoba siyazi ukuthi hayi umthwakazi awuphelele ngaphandle kokuthi ube nenkosi kakhulu. So njengoba lapha lithe icourt iyabheka nje kuphela ngeprocess ingathi iprocess ibe right. What's the next step? Bangathi iprocess yayi right yayilungile. Lapho thina siyabe sesikhangela ukuthi siqede umsebenzi esawuqala khona phayana mhla ka-28 September 2018 njoba sagcoba umntwana ngasese. We gave him a private coronation. We would now want to fulfill the remainder of that process for the public coronation. But you said uJudge Makonese wathi there is no legal framework. There's no hang on So i-process nanku mabazothi alright sesithi sibathe nayi i-right process yokuthi kukhethwe umntwana. Traditionally ulandelwe konke. Kodwa ke we know ukuthi illegal framework is not there. For the monarchy. So uzokwenzakalani next? Hayi leyo babonkala and sometimes abantu bangena ku confusion ethize khona phayana. If there is no legal framework sibambe ngendlela leyo sikhuluma ngojudge othi right mhlawumbe this thing followed due process uhambe ngesintu ngosiko ujudge akuvume khonokho angakuvuma khonokho thina sesisithi hayi sesicela ukuthi senze i-public coronation khona phana koBulawayo. Why am I saying that? I'm saying it purely because if there is no constitutional chapter that speaks about a monarchy in Zimbabwe, that does not make it illegal. That means njoba abanye bathi the constitution is silent on this issue. If it is silent on this issue, this thing is legal. You're allowed to do it. As I said to abanye bantu ukuthi wawungena ku restaurant iKhefa ngo-1960 uthi usidla inyama yakho nangu umuntu ohlezi ngale nangu uyabhema isigazo kwakusemthethweni ngesikhathi lesiya. Kodwa uthi akwenze namhlanje angeke akwenze ngoba i-constitution yaplowa phansi ukuthi awulamvumo ukubhema igwayi kuma public places. Yikho ke khathesi angeke ahlale restaurant abheme igwayi leliyana. The same thing with the constitution. Because awulamthetho othi Mandebele you are not allowed to have your own monarch. It means we are allowed to, because that law is not there. Yikho sigijimela lelo ukuthi hayi thina sifuna ukuqala ngokugcoba publicly inkosi yethu siqedise lokana kwakukhona. I need for constitutional amendment
for the monarchy lay ingena babangana nxa abantu sebehlale phansi sebesithi mhlawumbe this monarchy mele ithole ama-public funds, this monarchy mele ibe phakathi ku-government, this monarchy mele ithole okunye okunenginengi ukuthinta i-monarchy leyi, then sokuthiwa akungene ku-constitutional amendment kulotshwe phansi. Kodwa nxa mina lawe sisithi hayi thina sicela amalungelo athi nxa ngihamba ku-Main Street ngimbone umntwana ngithi Bayethe, that is sufficient. That allows us to have our monarchy in place ukuthi thina singaqedisi ukugcoba publicly inkosi yethu. Hayi, ngibona kuyezwakala. Kube nesimemezelo njalo sabuka kumabonakude okade kubizwa kuthiwa Matabeleland Day of Prayer. Yes. That idea, where did it come from? Njalo bekuhlosweni ngayo. That idea, Babangala, came from sikhuluma nje esigodlweni. Sikhuluma esigodlweni phakathi kwethu. Sikhuluma kakhulu lo mntwana uBonman Khumalo. Sikhuluma naye uMdladla umphumi osejoine i-team yethu. Lami ngikhuluma sonke singamakholwa. Sisithi kungaba kahle ukuthi sibe lelanga nje lokuthandaza. Njengesizwe athi ukuthi sithi ilanga lokuthandaza ulithinta iZimbabwe yonke hayi sikhuluma ngokuthi isizwe sakithi samaNdebele ngoba we need to be very clear lami kade ngifisa ukuthi ngingenise inkulumo le ukuthi just because we are talking about the Ndebele nation, it does not mean we are being tribalistic. We are just talking about our nation, our way of life. We're not talking about other people's ways of life. Other people are fully entitled to live in the way they want to live. Zimbabwe has 14 nations. I would be saying as a chief, I want all those 14 nations to live according to their understanding, according to their ways, according to their customs, practices, traditions, and norms. That is what I want there in our country called Zimbabwe. But that day of prayer that we were bringing in was saying, let it be a day of prayer for the Ndebele nation, because the Ndebele nation has been through so much in over 45 years. It was high time that the Ndebele nation on one day, we all just search our souls, looking inwards in ourselves, to pray as a people, because miraculously, the Almighty has kept us without a monarch for 126 years. And yet here we are as a Ndebele nation, as a people, still wanting that monarchy, still wanting to continue as a nation. In many places, Baba, this nation would have disappeared a long time ago. Endaweni eziningi emhlabeni lapha zikhona izindawo ezivutha khona, that nation would have disappeared. But namhlanje sikhona la. The nation is still here. Hence the call for a day of prayer. We are going to call another one. We will call another one, and it's something we will continue on a regular basis. Siyabuka and siyananzelela ukuthi izinga lokusebenza ikakhulu ofisini lenkosi ngingathwala iphakamile kakhulu. Siyabona imizamo yokuhlanganisa noma ukwakha ubudlelwano nezinye izizwe.
sike salibona likwaZulu salibona lithe eZambia mali ngasinikeza nje isithombe zokuthi umsebenzi ongaka wenzelwana. Umsebenzi ongaka babankala ngumsebenzi ukuvuselela isizwe. Sithe sihlezi phansi sathi hayi siyasibona isizwe samaNdebele esasungulwa umzilikazi kaMashobane. Siyasibona. Kodwa indoda leyi uMashobane kazange aphonga uthutsha nje esihlahleni. Wathutsha phakathi kwesizwe esikhulu samaZulu. Yikho ke sathi hayi ake sikhangele uZulu omkhulu ukuthi ufika ngaphi. uZulu omkhulu ufike emazweni yathemba 6 kithi kuSathaka. uZulu omkhulu ngasikhangela ubunengi bayo usudlula 50.5 million. Nesilungu kuthiwa we are the biggest ethnic group in Sathaka. 50.5 million people. That is a lot of people. So thina esigodlweni sithe we now need to start walking the trail. Sivuselela ubuhlobo. Lezizwe zonke esadlula kizo esilobuhlobo labo. Kwenza ukuthi lathi simanyane njengezizwe sivuselele imbali zethu siphile sonke. Siqale sahamba khona phayana kwaNdebele ngale inkosi ngakatshoni ingwenyama uMabhena sasisebenze la kakhulu iminyaka eminingi. Kodwa siphindile sahamba khona phana engakatshoni lapho sahamba khona le eZambia edrobheni okuthiwa Chipata. Ngathi usubamba ibhoda yeMalawi leZambia usesiduzane laphana. Lapho sabona inkosi lana engakatshoni ingwenyama uMphezeni khona phayana. Kwaba lidile elihle kakhulu eZambia lapha eChipata. Sahlala phansi lenkosi le amalanga amabili sikhuluma sana nabo sibonisane labo la ibona ukuthi hayi bakumzilikazi nyalibona nyathokoza ukuthi lifikile. Yena uMphezeni inkosi uthiwa inkosi yamaNgoni Ngoni, kodwa nxa siqhelisa igama leli singathi inkosi yamaNguni khona phayana. Bona oMphezeni khona phana befike khona phana eChipata belandela inyathelo zenkosi uZwangendaba owachova phambili waze wafike ngale Tanzania southern Tanzania khona phana. Ulele khona phayana uZwangendaba eTanzania khona phana. Inkosi uPhezini basukuma baye khonale bafika endaweni yakhona babonga abantu bakhona ukuthi lagcina ithunya lenkosi lethu. Siyathokoza kakhulu benza amasiko ukubisana labantu labana abangale. Ngalelo elokubisana saphakama saya kuZulu. Lathi sisithi sesidinga indlela ukubisana loZulu. Ngiyakwazi ukuthi le into ingene kubamonokude abantu baxhwatha bazonda abanye baphosa amagama ngathi mayuyu bantu. Lapha thina kade silonda indlela yokubisana namaZulu. Lakho indaba le ayiqaliswanga yimi Mdladla, hayicha. Le indaba vele yayihleze egodwini. Inkosi yatshonayo yamaZulu uZwelithini uNdlongombani wayibamba laye. Ombulazi bafika esigodlweni samaZulu 2012 bahlala phansi layo kwakhulunywa kwavulenywana konke. Naye umntwana enkosi wayekhona ubuthelezi umntwana kaMphinda angene laye ekhona. Bonke bavuma ukuthi hayi akulacala. Kwakungelacala phakathi komzilikazi leLembe, kwakungekho khonokho. Kwakulobuhlobo. Yikho iLembe lavuma ukuthi hayi uMashobane aphume aye ngale. Savuma kwathunywa amabutho 2-3 khonapho ukuthi bazame, kodwa
akutshengisanga ukuthi hayi lalizondile ngomzilikazi njoba siyakwazi ukuthi ngabe lalizondile lalizaqeda du ngoba amabutho babecichilana khona phayana yikho ke kwavunyelwana ukuthi hayi ukubiswana lokho kungaba kahle ukuthi hayi abomzilikazi bangakhupha nje inkomo eziyi6 labo amaZulu bazakhupha lazo inkomo ezifananayo kodwa bona amaZulu besithi sibona ngani njoba kungapha kithi sizakhupha inani edlula lina bomzilikazi lokhu kutshengisa ukubisana lokhu kade siqala indima yokubisana ngoba ngemva kokungenisa inkomo lezi esifayeni samaZulu sokumele kulandelwe isintu esizabuya ukuthi sidale ubuhlobo kahle kuyalingana lokuthi nangu umuntu omdala sebona egumeni lakhe abafana bayalwa phansi phezulu phansi phezulu phansi phezulu kuze kungena umuntu omdala ahlale phansi athi bafana cela lihlale phansi likhumisane emlotha libiswane yinto esikhangelayo khonapho umuntu omdala uzayenza izinto zesintu ukuthi laba abafana bangachithi iguma baba ngabantu abakhokhela iguma leli yikho lokho esikwenzayo yikho libona baba isigodlo iofisi isichisha kakhulu kathi esinamandla sesikubona ukuthi hayi kumele senze lokho lalokho lakho esigodlweni sesinanzelela ukuthi hayi isikhathi sesifikile ukuthi sihlele izinto ezibiza isigodlo ezansi eSouth Africa lakho kwela kithi ngoba sesinanzelela ukuthi ngale ezansi mhlawumbe ipopulation yethu thina bomzilikazi engayisifika khonapho kuma4 million sinengi kakhulu yikho ke sesikhangela isizwe sethu ukuthi sikhulu yikho sesishesha kathesi lapho yikho silapha eEngland kathesi lokho sihamba ngakho hayi ngokuhle kakhulu njengoba nje lisisho ukuthi lilapha eEngland bekunokumemezelwa ukuthi umntwana uyeza ngithi inkosi iyeza inkosi obulelayo ayisazama njalo asazi ukuthi kungani ngizama mali ngatshela abantu ukuthi kungani hayi lokho kwakukhona sibili lapho sasilethempt njoba ngifike lapha ngihamba lo mdladla omncane umdladla omncane okamletshe umletshe wabuya lapha lobabiyani bethumezwe inkosi loBhengula sesikhangela indaba le yikho ke kuyakhanya ukuthi sasihlele kahle kodwa babankala isihlalo sobukhosi isihlalo esichisayo kulezi zinto eziningi kakhulu phezulu kwesihlalo lesi abantu kumele bakuzwisise lokho akufanani lokuthi nanku usuthole nje umfana usithi hayi uthi ngiphakamise abuye ngapha kulezi zinto eziningi ezithinte khona phayana esihlalweni lesana lapho isihlalo sakhona sithi ngesintu siyakhuluma siyavula indlela siyavala indlela ngilibonise ukuthi ngikhulume ngani sahamba ngiyathemba khonapho February kwaZulu esigodlweni silanda ukubona isilo khona phayana hlanga lomhlabathi silo safika esigodlweni sesimelele ukubona isilo bakhupha isihlalo sesilo basiletha phambi kwethu besiletha isihlalo lesi besenza imkhuba chela amanzi impephe nathi impephe senza konke lokho bephethe isihlalo lesi size sihlale phansi lapho singahlali phansi phezulu kwemhlabathi bendlala izikhumba benze konke isihlalo sihlale kahle isihlalo singachisi sithe nje kube lamadoda sibili amekho naphayana ukuthi kungabi nomuntu osondelayo ngiveza lapha kini babankala ukuthi isihlalo lesi siyachisa yikho ke kade sisenzile amalungiselelo kodwa kwala
ukuthi siphakamise inkosi uBelelani ukuthi abuye lathi. No, siyabonga baba Mdladla. Asiqhubekeni ke ngengxoxo. Inkosi ngithi office lenkosi njengamanje selihlele maphi ama projects angakwazi ukuthi asize ioffice ukuthi lindlondlobale liqine njalo nabantu besizakala abantu benkosi. Kulenhlelo eziningi bawongala ezikhona khathesi ofisini njoba kade likhuluma lo Mdladla uncane thina sahle sathi hayi no njoba yena uphuma kuma showbusiness uphuma yena kuma financial services imbali yakhe inde kakhulu bayamazi ngale eAmerica bayamazi ngale Dubai bayamazi eEurope sebemazi khathesi eNgland lapha uletha isikhwama esikhulu esingasiza iofisi yethu lesizwe. Manje sithi isikhwama ngikhuluma nje ngamasolombane ngemali ukhuluma lapho ngolwazi olukhulu manje. Yikho ke yena usengenisa esigodlweni sakithi ngesilungu singathi he's bringing in the corporate sector, the financial big corporate sector, whereby every royal family, every royal institution on this planet has a corporate sector, business. Ungakhuluma, but if you got no means to ukwenze khonoko, you are wasting time. Yikho ke sikala khonapho ukuthi number 1 to make isigodlo sakithi ngesikho kuthiwa financially solvent. You can pay your way to do things. That is the first part of the process. The second part of the process, sebelungisile iwebsite entsha isikhona majbiland.com phakathi khona phana ukuthi at least sesile avenue ukukhulumisana lesizwe la sisizwe sibone ukuthi kwenzakalani khona phana esigodlweni. Iwebsite lana sizayiqhelisa ukuthi kungene okunengi phakathi. Kodwa ukungqoka esiqala ngakho sesifakile iprocess ukuthi abantu bathi register on the website leyana. Ukuregister khona phana babankala into ephezulu kakhulu ngoba uyabufaka igama lakho khona phayana legama lemuli yakho khona phayana ngoba phambilini siyabona kahle ukuthi kuzadingakala ukuthi abantu sibazi ukuthi bangaphi bahlala ngaphi. Lakho nxa sesikhangela ngale Zanzi sesikhulumile lamagqwetha amaningi ngale Zanzi bona bayasitshengisa ukuthi kulendlela ezithize abantu bakithi engabathola indlela ukuthi baphefumule kahle eSouth Africa khona phayana. Indlela lezi zikhona lokho bezibaza angeke ngene kizo kakhulu ngolami angizazi kodwa bathi kuqala ngeregistration ukuthi likwazi ukuthi nxa sesisebenza ngale eJoburg kube liqiniso ukuthi ayisizwe sakithi sikhona. Nxa lokho kuthutsha ukuthi sikhona inhlelo zizaqala sikungena ukusiza abantu kakhulukazi babankala nyabenkhangela le indaba ekhona ukugijimisa abantu landlani sizama ukunqabela khonoko ukuthi sikustope sithola indlela zokustopa kodwa bona abaphuma ngale emakoti amagqwetha yibo abasikhokhelayo ukuthi nxa lifisa khonoko qalani khona phana le registration process. I-registration process iyalinikeza amandla asemthethweni ukuqalisa ukukhuluma ngesizwe sakini sikamzilikazi lihlezi eSouth Africa. Leyo yimqoka yiko kade ngigqugquzela izolo silaphana sonke lapho namhlanje ngiyagqugquzela lapha ebantwini ukuthi bantu benkosi noma lingaphi emhlabeni noma lisekhaya liseGoli liseAmerica liseCanada Australia ngaphi siyalicela registerani ngobunengi benu ngoba lokho kuzasinika isagila amandla ukuthi silimele
ngendlela eqondileyo khona ngale ezansi uthi lani likwazi ukuthi hayi khathesi indima leyana yayikhona emuva ayikho khathesi. Ngiyakwazi kakhulu ukuthi ngensuku ezadlulayo ngabo 1994 khonapho 95 government ye South Africa yakhupha indaba ukuthi hayi uMandela sebemkhuphile konke lani sicela lonke libhalise phansi ukuthi lithole indlela zokuhlala eGoli. Abanye bakwenza bathola khonokho, abanye bathona besaba impisi ilanga libalele azange bangene bakhutha. Sathi yebo ke makambe sikubonile khonokho. Baphinda futhi ngama permit la wathutsha ukuthi hayi balisana ama permit ngale eSouth. Abanye babhalisa. Themba kwabhala 170 something thousand. 170 something thousand out of 3 million. Yeah, that's nothing. AmaNdebele bashedela eceleni. Bakhutha futhi. Yikho ke sesikhuluma ngohlangatho olosithathu. This is the third time. Mandebele, this is the third time of asking. Here is another program. Sithi bhalisani ku website. Registerani ku website. Into esikhulumayo sayazi. Lingesabi lingangenwa luvalo registerani. Kwenza ukuthi sibone ukuthi right into esingayiphakamela. So yi one side khona phana website engena lapha. Kuthi lakho nxa sesikhangela phakathi ukuhlala kwabantu iHilbo sayibona, iYoville sayibona, omdlalo abaphuma kuso business bayakhangela khona phayana ukuthi indawo lana singayiguqula kanjani ukuthi abantu bahlale kahle bathole indlela zokuhlala. Ngoba wonke lawa ama programs esikhuluma ngayo asesigodlweni ayafika khonale eLupane, ayafika khonale eSilobela, khonale ePlamte, eBhayibheli ngapha eGwanda, azafika ngale ngoba singathola indlela eziphilisa abantu bakithi khonale. Singathi eSouth Africa lapho iSADC yonke lakho khonapha eNgland singathola amalungelo lawo labo abantu abasihlezi ngekhaya bazaphila ngcono. Lakho abantu bazathola indlela zokuthi bazakhele amaklinikhi konke kuhambe kahle. Yikho ke into yakhona asicabange nje emakoneni, siyayihlanganisa ukuthi isizwe sakithi sihlangane sivuke sibe njalo. Kodwa lakho sesikhuluma ngezinye inhlelo ezikhona kade singale izolo ntambama bankala isintu samahlaba ezulu sisebenza lama organizations kanjalo ngoba sizama ukuqoqa isizwe. Sisiqoqa isizwe ngendlela zempilo khonapho siqala ukuthi emagumeni kunjani abantu bakwethu baphila kanjani, kuyini inkinga abalazo emagumeni. Sizama ukungena khonapho ukuthi sibasize ngendlela ezibanzi ngoba siyakwazi babankala ukuthi ngenxa yomumo okhona ekhaya omama amakhosikazi amaningi basuka ekhaya babuye eNgland, Europe ngaphi kudingwa imisebenzi leyi. Umama esesukile usechiya ubaba ngale ngekhaya, la ubaba ezama ukuqhanda endaweni ezithize. Lathi njengesigodlo kumele sithole indlela zokuthi hayi sisekela kanjani amaguma, ngoba nxa emagumeni kuxega angeke sakhe isizwe, kuzadilika nje phambi kwethu lapho. Lakho sesibamba konke ngale eGoli senzile ama sessions ngale biza i-Men's Health Day sabalayo khona phayana ukukhuluma labo baba ukuthi badala bobaba lani health wise kumele liziphathe kahle, kumele linaka libone ukuthi liphila kahle health wise. Lakho lani bobaba kumele lihambe for ama check up wonke noma yini, noma ungazizwa ukuthi uyagula uyakhwehlela ngabaqonqosela ukuthi hambanini kuma check up. Ngelanga lelo sasilamadokotela eGoli khona phayana labo bekhupha imcijo yabo evela ku medical profession ukuthi ubaba nxa usufikisa iminyaka le 830, iminyaka le 850, iminyaka le 60
le 70 kuzafuthutha lokhu la lokhu kumele ungene bakuhlolisise benze konke amadokotela laphana labo besitshela kakhulu ukuthi bakwethu madoda kumele likhangele leyo isifo leso kuthiwa i-prostate kumele linanzelela ama-symptoms senze konke kahle baba ngala sizama ukuvusa isizwe siphile siphile ngoba siyakwazi ukuthi kusasa sizathola amalungelo ukuthi sizivuse lokhu siyakwazi isobala yikho kumele silungise kathesi ukuthi hayi kuhamba njani manje lesasho khona lapho ukuthi sizama ukuvusa isizwe njengoba lisasho ukuthi sizama ukuvusa isizwe uma sibheka emakhaya ezigabeni lapha esakhele khona o ngitho baba lapha bakhele khona ngoba thina abanye asakhanga ngizwe izolo ligomhlaba kakhulu uma lingasinikeza udaba lwelendo ngempela ungasiza abantu abaningi baba ngala udaba lolu land umhlaba into ephezulu kakhulu umumo usiphose endaweni zonke all over the world lakho phezulu kwalokho umumo ngale ekhaya lakho waphosa abantu abanye basuke bakhaya baya emadolobheni zizama ukubamba abanye bekhona phana emakhaya wawaphosa emagangeni bezama ukuqhanda ilitshe landlana thina sithi hayi nxa sisakha isizwe kumele sakhe isizwe ngendlela le bakwethu siqala ngomhlabathi wonke umuntu wakithi kumele abe legceke lakhe kwelakithi noma kanjani ma uvela khonale kithi kuthiwa khathesi ngama-communal lands emuva kwakuthiwa ngama-tribal trust lands wonke umuntu wakithi uvela khonapha wonke nxa ungazalwanga khonaphana ulezihlobo zakho ezazivela khonaphana udingasise kumele udingisise ukuthi hayi vela thina emuva sasivela ngaphi lingathola leyo mpendulo ukuthi hayi ukhulu wathi esivela endaweni ethize londe indaba le lizibathola izihlobo zenu khonaphana liziveze kibo ulanilani kungaba njalo selihamba kusabhuku kuthiwa i-village head khonaphana liyecela umhlabathi nxa lingaphandle kwelizwe emazweni lizatshaya ifoni litshaya izihlobo ezikhona khonale nakabani babakhulu lingahamba liyebona usabhuku village head sesicela khathesi iguma lethu siyizalwane zalapha indawo bona bazaveza ukuthi ngaliphi njani umsebenzi kasabhuku yilo ukudinga egangeni lakhe ukuthi umhlabathi unga lakho lokuhlela imizi ngendlela eqondileyo hayi nje sikubona kwezinye indawo ubona imizi nje ephuma ukuthi maxofo hayi usabhuku kumele ahlele imizi ifole ngeline ingafola ngeline sokulula ukungenisa ugetsi ngeline amanzi ngeline imigwaqo ngeline konke khonokho yikho ke sabe sikhangela khonokho so sithi thinta usobhu uvillage head lingabona ukuthi hayi umadolonzima awuhambi kahle lizathinta uvillage head khonaphana umdlisa okhangela amasobhuku athize yikho ke umdlisa yena ukhokhela mhlawumbe amasobhuku ayi-10 kumbe 20 kumbe 30 bangaphansi kwakhe e-ofisini yakhe ngumdlisa lo nxa libona usobhuku hayi kayakazi hambani kumdlisa fike khonapho nxa libona kumdlisa ukuvumi hambani enduneni ukuthi lithole umhlabathi wenu khonaphana elivela khona
ngithinta lina kakhulu noma lisemazweni likwenze khona lakho phezu kwalokho sithi ngale ngekhaya lapha emazweni nxa lilomfana usedlulise 18 19 years of age make sure ukuthi laye liyambhalisa athola umhlabathi wakhe khona lekhaya 18 or 19 years of age is entitled for that phezu kwalokho intombazana lakho nxa ikhona sifikise 25 khonapho laye limdingele indawo khona phaya niyakwazi abanye babesithi hayi abakhosikazi bazayenda basuke bahambe endaweni ezithize kodwa lakho esikweni lakithi kwakulomthetho kwakulendlela yokubona ukuthi hayi intombazana leyi mhlawumbe ingahlala lapha isikhathi eside njani benze kahle ukuthi la ithola indawo engahlala khona phaya lakho phezu kwalokho mama asithi wawudabuke uvela khonale kuSigola wathola ijaha lakho khonale eGwanda waye eGwanda khonale wadala umuzi khonale eGwanda lesithando sakho kwachitheka kumbe indoda yatshona kumbe umendo azange kuvume kahle ulamalungelo wonke ukubuyela koSigola wazalwa khona wakhula khona ufike kumndeni wenu ukuthi hayibo andabona ukuthi umendo walile azange kuhambe kahle kumbe kunjani umndeni wakho ulemvumo ukucela usobhuku ukuthi ngicela kuthiwa ngimchayele ihlahla esintwini sakithi babankala thina umama amakhosikazi siyabagogosa siyabavikela konke siyabathanda sifisa yonke into enhle ngabo angazi ukuthi le ingqondo yokubaphatha buchapha kuvela ngaphi abanye benza khonokho babankala begiya ngokuthi mhlawumbe isintu hayi cha asikho khonapho isintu asikho hayi lilahlekile kakhulu yikho ke siyayiqondisa indaba ukuthi lenze khonokho right nasikhiya ngokucela umhlaba lo kubantu enkosi bahlaba ezulu alibhadali please ngcono siqondise into le alikhuphi isheleni alibhadali lilungile lakho ukuthi ube lo mhlaba kithi ilungile lakho likwenze khonokho lakho ngagcizelela futhi babankala noma usuphethe iBritish passport yakho la make sure lakho uyagcina iZimbabwean passport Zimbabwean ID Zimbabwean birth certificate kuzakusiza lakho usuthola abantwana khonapho eNgland please make sure abantwana bakho abazalelwe khonapha eNgland bathole iZimbabwean ID iZimbabwean passport lilungile labo dual citizenship is allowed kusemthethweni siyabona ama ministers izikhulu omunye uminister soze ngimqambe ngegama kodwa uyicitizen yeZimbabwe abe yicitizen yeUnited Kingdom abe yicitizen yeAmerica abe yicitizen yeSwitzerland ngumuntu wani uphethe wonke lawa ama passport lezi zinto zonke ezibiza yena yikho ke ngiyabe ngiqonqosela Mandebele bakuhlaba ezulu lingachi abantwana benu sokuthiwa eZimbabwe ngama foreigner please labe lenze into embi kakhulu ngithinta ngendlela leyo hayi ngohle kakhulu abantu ukuthi sizaqhuquzeleka sikwazi ukuthi nathi siyacela umhlabathi hayi nginombuzo omunye ovezwe ngokuthi lithe like laya kwenkosi yabeNgoni umphezeni ngiyacabanga
upresident Mnangagwa wathuma abophathisa Nyathi wathi baye ngale bayobheka wenza ithuna lenkosi uNobhengula likhona ngale wathini uMphezeni inkosi uMphezeni yabobotheka kakhulu yathi hayi Mdladla indawo yakhona ikhona kithi wayibeka njalo njengoba lami ngiyibeka kini wathi ikhona kithi thina kade simelele ukuthi lifike Mdladla esigodlweni sakithi ngoba wathi le into imqoka lakho kasoze ayiphathe lula lakho wathi ekhuluma Bhadla wathi le into awumelanga ingene ezandleni zamasopolitiki le into yesintu egcwele amasiko khonapho babankala wahle waveza indaba le kade ngithintile ukuthi eyabo inkosi uzwa ngendaba bamthole eTanzania la yephosisa ukuthi ngicela lani bomkheso lenze into efana nayo lani libuye ngendlela yenu libuye ilisigodlo senu lapho wathi kuhle sengibonile inkosi yenu ubulelani kaNobhengula kaMzilikazi baxoxa baqhawulana kwabakahle wathi kuhle sesibone lokho khathesi sesifike ezingeni sokuthi hayi siqalise ukusebenza sonke isigodlo samangoni ngale eChipata lesigodlo sakuMzilikazi ngapho kithi yikho ke sesiphakathi kwendaba leyi ukuthi sesizaqalisa ukuhambelana uqalisa ukubonisana ukuthi senze kanjani kodwa nanku ke uSomandla wadobha iluba lakhe lethandayo inkosi uPhezoni wadlula kodwa thina sithi hayi ingxoxo sesiqalisile isigodlo kade sikhona lakho sichiye abanye eZambia khona le babankala besithi hayi lawo bazaqhubeka ngokusebenza lesigodlo samangoni ngale isimanga kade ngingasazi mina kakhulu kodwa lapho ngithole abantu bakithi abesindebeleni abaningi eZambia abaningi kakhulu and sikhona khonapha yana ngelanga lecimbi lwana inqwala basibonisa isigodlo sakhe amadoda bathi hayibo thina sizafaka isandla sikaMzilikazi la silincede ngalokho esigodlweni yikho ke ngamasobhizinisi awethu khona ke eZambia sibachiye bebambe lokho ukuthi hayi bathembisa ukuthi esigodlweni samangoni bo zilungise ABC khona phayana lokho sokutshengisa ukuthi hayi ukusebenza ubudlelwana sokukhona ngiphendula lelo ukuthi amahunga ayekhona kodwa isikhathi Ntomdala njengoba liyangazi mina isikhathi zamapolitics ziyadlulisa amalawulo baqina bengena endaweni engamelanga bangene ngangitshela abantu indaba zithi hayi indaba le ilingana leziporo zesitimela ukukhokhela bomdabuko kungapha ukukhokhela bompolitiki kungapha iziporo lezi ziyalingana ungabona isiporo sicrossana kuzabhekula isitimela ubhekula ilizwe yikho kumele sihloniphane ngalelo ukuhambe kunjalo ndiwena sibongile kakhulu ingxoxo lesinikeze yona uma khona amazwi elingabe lifisa ukuthi liwanikeze isizwe lingasinikeza lawo mazwi hayi ngiyabonga babankala lakho ngiyabonga ithuba leli njengoba lami ngiyalibona ukuthi lithuba elihle ithuba kade ngiyalilindele kodwa uSomandla waphawula ngendlela yakhona awami amagama ngiphosa esizweni ngithi Mahlabezulu isikhathi sesifikile ukuthi isizwe sakithi siphakame sibe isizwe sibili imqoka ngendlela yonke
sithintile ukuthize esikuphehla esigodlweni ngale imbali enkulu kakhulu kodwa inhliziyo yendaba iqala ngani Mahlabezulu asihlanganeni asiyekeleni ukuthi kube lamaqembu atshiyeneyo angafuni ukusebenza bonke nje sihlangane sisebenze sibe imbumba nyakwazi kakhulu ukuthi social media isiyenze wonke umuntu wabe ngumprofessor noma ukhulumani ku social media omunye uqhamuka ngale omunye uqhamuka ngale kungathi ingcithi sezithayana ngezinduku ngithi hayi akudede isikhathi sesidlulile ukwenza khona ukudlala amadlwana so kuyisikhathi ukuthi sibumbe isizwe sakithi siphakame kakhulu nabe ngicela ukuthi lisondele esigodlweni isigodlo sethu sesisebenza nje ukuba unkaluthe ngezinga eliphezulu sesiphakathi kwendima khathesi into engasikhuba esigodlweni ukuthi alisondeli Mahlabezulu nxa lizathi alisondeli sabe simiswa yini kodwa lingasondela kuyasinikeza amandla ukuthi senze izinto eziningi ezithinta lina ngiphinde ngokugqugquzela ukuthi hayi registani ku website lana registani ngobuningi benu lizabona izimanga ezifike ngesikhathi sethu every generation has a time has a place when it comes together to become a nation this is our time it has taken such a long time we have suffered so much we have been cast to the four winds all over the world our friends and families left back home are living hand to mouth struggling you who's been thrown to the United Kingdom are living the lives of shifts working shifts your life is around 7 hours 8 hours 7 hours 8 hours we can do better but it starts with us coming together as a nation as a people many things are now testifying to the fact that that is about to happen but all of them require us to come together to be proactive to register there so that we can have the power and the authority to do the things that we know will help us all, will help you, will help me. Thank you very much, Baba. Hayi, sibonge kakhulu babantu. Siyabonga baba kanti, siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu. Hayi. Lange concrete sokhela njalo.